Syambol Lamrinja. Ibelong Joint Secretary Jangka Party. Ibashim yang ini kebentar ban penyak yang ini kejialang. Agar ini kepor ke pemerintah. Ki Nongilam Jangka Party Nerui Dr. Ricky Singkan. Ibelong General Secretary Jangka Party. Dr. Karansyam Ibelong Vice President Jangka Party. Memeli Jengi Prong Laingon. Bang Livingstone. Karpran Ledon Rikat lagi. Nongilam Jangka Party Ibelong Ledon Rikat lagi. Batam tabe ya pi ki patba kebelawan syakani ka jingkhot ko jimi adi bagi nirai bagi nik panai pat ya bashiti kabahar makam ta ni kamat ila snori kon yuwer di patba bagi nik ka senran khnang ba ka sarkar kan tip bol patba kuai ka jingashan ya kani ka ji na ta reception policy ka ji kune ka jinga lo shiti paro kebelawan syakani ka jingkhot ko jimi Nilakhat nimba kilat pakai kubur, batnya sepentet ba minta kesmi. Inolam Jangka Party kene bangai ya shiti. Ya sarkar aga kiti ke jong chief minister. Bat ke jingdawa ke jungi harni ke kinti ke pemerintah galong bare ban pensengi mardo ya kini ki jingkhot apply kan. Nawarangi ba hadin bani layaki hadin bani layakren kumno bare ban pensengi soai ke roster system agni ke jela ke jungi ka sarkar kala penstep ye ki kam khot kam agni ki si man la kateo ki khot application ye nomor kata ni sno ba larangi nisha ba ka sarkar kanang khot ban pendap ye kini ki post ki ba like kumaro menta agni ke dur pada agni ke rukom kan long ke jido nong ke bakrau ini sno ba ka sarkar ka kwa ban delay ye kini kamat kekuatan pensugi pada baju kopor kalanang khot ban thepkam man la kasmi ete nomor kekarang ni snow bakal de kopor ban ningkong ni de ban dana ka sorka bakal ban pensange mardor ya kini ki interview kam nomor kini ke jingale ke jingi kedai ya kini ka mat kepangili keren baro ka job reception policy nila keren do ko ningkong ba nyemdon ke jingi ya kata ka roster mereka tahu ke tenggerai juga jinge ke bumi. Haba penteri kami ke roster akan ke por ke pemerintah. Kadai limba katai ke reception policy. Lapan kaya ke jinge na katai ke reception policy. Namar ke jingba kam long ke basong hot le singa laban. Kam long ke bapian na kamta jong kini ki ki jat kendri ke basong akan ke jelami kalian. Iraman kumul sanpo lalai busan apor bingi pha begini yok pertama kaji kade kata ada pengon bahagi kisni apa ke sarkar kala khot lagi interview apa apa izki post ki bala ki samna khasi ki sedang banur ki kme ki pa ki sedang banur nomor ki ba dalak ka kam shipotli nyo kan lek shatai ar le sekandon hangi dan nilai kan hangi kata kadai nomor pa ka rukong bha thumkam nikpa kali ka reception policy kamong ga bapiang dai nomor kata katao ni laya kren kombat chupen kamao ni lara ye kani apo assembly chief minister juba bombala rekim story ha inlechi kashiri nangai kompoi prakhat pakai kashiri kan ai ga juba bani kadai ka kamram juga sarkar ban thawi ka policy ban pendek kadai ka kamram juga sarkar Pakai yang dorban thawan, kamdai ke yang kasih. Nisro tu bagi noyam ji. Kibara na sekretariat na apor serapor. Kim cukua menwengi ke jie kibaga jet menriu ke gendu. Dayala kinyak segedian, kinyak segamon. Kinyak geleng kintre bansim ya ke jiketi. Ban mentaru kikwa ban persang banyak ya kani syari yang kasih. Nerima tamdala dan linti. Kemui pak, kita semua tu bagian hak ban leye. Maka Voice of the People Party, kumba kalau kurang haki boleh dalam election. Bagi neki ya gini, gini kerana pro assembly, ni kerja bagi election suruh kumni lalu kasih ke benikong. Ni kuat, neringi orang dalam dekat jaga ya tay. Dari dekat jaga ke benimyo kumban kalai bagi keren. Dari kesarkar kam kuat bagi netai ni nyetir yang gini kebentar. Ni nak ban mi minta sesuatu.
Asyik puan orang yang baru kita poin yang kena kapor ke pemerintah. Kali ini cinta macam ini kena etam. Kamu aku masuk pada sarkar nonton ayat yang mana kena dapat kuno, dia penbaik. Kamu masuk pun tak. Dia nama kata-kata nilai dan pensyai di pipa. Bagaimana cinta siani? Lari dan yang kecing snow fit ni akan bagi kon ikti ke patay ke manuan. Dan kam man penbaik yang kena ke reception policy. Agak cakap begini ayat dan cinta syang dapat klaim. Islami man di jingkan thok, Islami man di jing penting kok tempan. Mani kita ni untuk reception policy yang orang pun menipur na. Paling is punya hak juga. Paling lagi dong untuk kita menipur. Yang ini kita akan penbaik jika mau bawa ikam show in that way. Jika mau penduk nak ikut reception policy, isuan penbiang, jika dawan penduk, lalu dawan penduk tekan kiri ke teman. Apa yang tadi ke polisi kambiang tekan nak siriang, tanggung tak menong show. Tempat dari akan sarkar kat balik nangis mak menong show. Nak beri ke kiri ke teman, balikkan kiri ke teman. Lalu ke sarkar balik ke cingkir kiri, kanan dan ke cingkir teman. Ani kecil penting lah sekolah kita ke perut garu imat di gedung ini kecil bam imno. Ngalek berani sepuluh enam setengah ni tuh ini. Ngalek gedung ini sama garu. Kebiri kita mungkin kam sen balang. Ngalek kerja sendor. Kami ini ngalek apa lagi? Kami dah guru kecil kan persya. Mereka teng lah persyang ban. Sna jubor ya kerkom mudur kerkom perkat. Kenang beningin kenran dia no banyak dawai gini kau. Atau kalau saya pilih segini, ni hapan saya setengah dari cakap ni kamai ke jingkasyang. Kata te, nama ni kami lek nam tajumi. Ni kami lek bagan mentoi ke Voice of the People Party. Ye pun ye gini ni tawa ba kasorkat kan pendek kenal bagan orang cimentoi. Kawa frau, ni kisah melawat kamu wajam. Tanam dia tak reception policy ke bani hapan ye ki. Kiran siwon ki policy pendok kam jong kasorkat. Kita penyiap ketang. Yang itu di longi di longsem di betul nak kam gajang berjumpi. Sorga agak cakap dengan orang di polisi tahu kam, kawan orang di polisi penduk kam. Kinoi gay kita teri di apa lagi posnam. Bini kikendon bagi menpas kata lepas duk kam balabun di beduk kam entah. Udoyong di makai doyong, kimat kai din. Kalau kesana ni kecil jadi babon. Ada cakap pada sarkar kan wanra, ia akan kompentri kam ke berjalan. Banikai diberi hukum no bikin pomding, banikai diberi hukum no batin ti doyong. Lakang ia kata kalak mentah. Bon deki hajar ke bayin. Namanya bakum di dalam kita start beringi dan berjikri bangin sukan lo dia kakam kat kebaki pat tak kita. Ini apa sopo? Ba. Alra. Kita nak sekolah tidak payah kita ini berjikriman. Kena salah ini kampung. Di iba kesorkar kam siro rai di polisi bani yo mentolang bani kiwang. Oh kiko kikren sarong ba menta kani ke sarkar kalala ban play ke kam doyong. Haba kitu ke bayo e main English yo na ke sarkar India. Laring le shong laring analyze ba laring perkat ba ye kani ke jinyo main English jungki company ba play ni room price show. Jadi mampu kendo ni cela ke juni. Kuno yang kemen. Iki bang iki. Te kumjuk kai. Ni nak bani ki di bobot di wepat kimat. Kani ini tak kecing sedang jom kecing iki. Nangai pagi ni sedang tu meminta. Kani ini kecing iki bani tong benang sedang. The Voice of the People Party. Empat dari kami bani ki mentah sedang. Yang sedang bani kum bagi keluar bani ki 6 tahun fight ba. Dari tanggung ke bang aku ban hari lepo. Ni dah smokia. Ni semua bagi kemak. Ni tu tiang tu dem. Baru simran dah kelain. Ban pencai. Kat sama lagi pilih bagi lah pakai kubur kipat bagi aja jenggot syam. Sorkar pun bakal mentangkan ngatrai kelewat biak sampai KMD itu mentangkan ki balik
ki berpleng lapor tak itu buat pertuan resolution polisi tak itu dibuat pendek kalau lagi kan buat cie yang ikum tinang yang ni habis ki tamangin hapya kapur kabakam jero lalu pada umi renti ano tanong makani isu tangkat tu kan epor pala pan pendek relar kajuan jadi pada lari pot sih ki kalau nggak berduna oh kesorkar kan jadi kan Islam mana orang nim dorang mengi nama mila kot mila wer mila stang nama kata doktor kam hati ni ismi di Banuan ondani mila pendera pada yang kecil bagi pada hari kecil kin ay kecil kershan hari pada hari kemai kecil kershan nangai kesorkar MD kandung patio yang kata kecil kawan kecil Kinong saungut assembly minum patiau. Syabar alnya fat tentang Syihali lehayu. Katarai laga kadon kecil Skopia. Kalau dia beri ikhmat sama lagi babun. Agak ni kapor ke pemerintah. Non ikhmat yang mentah taman sulit semua. Ya ni kumbinoi lam ke benda ai. Ya kata bersyukur syukur sorta. Telah laga dia kecil semua. Bato dari pi dengan sedon bentang yang mentah kasih teh keman ngelek nak kiwei. Tak kadang dia. Negara ke JP kalau betul hari ni sini di Banuan. Ano pi lesi kalau kalau JP. Kebanyi la lesi benumpul sudah tahu. Nomor kini kadang kami dia kepol ke jumpa pak. Dari stand kepol jumpa pak kalau apa penkongo ya kini ke sarkar kalau kumang. Nomor kata limba kini kecilan ngakot ya kipat bahagari kejengi brokoi balana ka voice of the people party kashimi kisinjam bangine ki nagamata kani kaman wat num benur ke kapor ko jum wat num benur ke menta yo ni feel ya kala shy kala shisi kani bani benur para ke kapor mana lesi mereka nak apa don? Kacing tak ke bawah, ada kesorkar ke ini. Kita kita mi, saya kata kacing hot kilo tang, kindian ni. Nami syahmat ni training. Nami syahmat, nama minta kesi ke shiti ke bani ay, kan merongkum betul ke shiti ke bani tong, ke bani ay akan training. Jom punya jom. Training kita lek kita ay kacing thok ke sorkar, kita kerpat bahkan hot ke special session bani keren halor kini. Sorkar hidup mentah tampak respon yang itu bersyukur. Oh kamu ni, kali bersyukur kemudian bernilai kerana ada kacing popor yang sorkar bahawa sahaja perakan ta, hidai dan peni yang notification kalau pensanya lot di kampung jam. Sahaja perakan ta ni ay, sahaja perakan ta ni ay po. Bak, dia kecil, minyak syakmat. Lalu pada wai kecil kesal, kesorkar akan hak balik punca. Nala community meminta rezeki, kesorkar kini iu pada babun. Nala kecil kot kecil iu pada kalong, bagi sorkar kini iu pada ukursan. Ya kini kecil ni kecil. Tadi kata tahu, bun di mana beri badan serat bagi ICT, birkot pada orang yang aware, kenang ba, kesorkar kan tip, bau pada ukursan. Yang ke Voice of the People Party hari ke JT ban pendek dan reception policy. Nilai penang minta ke city, nila bupo sa pupra kenta, larakot ke sa pupra kenta ni apa ni kibe. Hani community, banda ke Voice of the People Party ke penberai kita di program JT. Upat ba unum benur dia kapor, upat ba un bo shwai ki kam shadin, min se petong ini kilang shwa, ban penbet no dia kena reception policy. Kita sebut ki pat jimat ki banyak hak ni. Dari menta ni kwa baniki shwa halu akan dia reception policy. Bat kumulang kadi ke kam dai bani tumu persya ayu no ya. Nawar kata nak kerpat ki berang hakalat patai kubur. Semua pinai ke kubur ke syai. Kumani keren. Bagi JK ke JK kedai yang hak bagi. Ke JK ke JK kedai
betul ayat dengan reception policy. Kajiki kalau taman pendek yang ini ke polisi kabanok siang kabambiang apa yang jogi bantu di para garu kuji. Banyangi kata message kanile siapa garu hills. Naman niam kuah apa ini ke polisi kajiki kan penmentoy yang diberi ke masyarakat juga jelas kajiki. Ni kuah aban penting na apa ini ke polisi kan iban penmentoy yang di para garu kibaran hammerhanya andai syawaibat. Besi di para garu jiki kibaran hapok garu hills kila bando yang kacung hok namar ala di weipat namar juga ni kecela. Nangai kalong kajing terkuya kiru bagi lu nangai kisopan. Maniliki nang tajong kiru pan penyo yala kajong kabaha pan jaga hok kabaki ni. Kau kipai bawi nitep nilayo cintep bau chief minister bau deputy chief minister Timdan Hashalom kila hair sedeli ngamtip bagi ting haduk kane lebih gitu. Bagaimana cintip kaya kakam kabak kerki kata-kata bahapannya merek simit-simit manage Port Delhi hana Banipang International Airport. Tang airport benar ni rumah putri gambar Banipang International Airport. Baik putri bahaya ini kepada lupa mata. Kali tangga daw bankiar. Namar berhimut bangi kinongelam jong the Voice of the People Party. Ang ilong kibaduna pat ilong tang sawot. Kamat dia ay kata bersidi hang no ruk meleleh. Ay kibat banding salty. Nimlek ay mengikiam dia. Nintak di beri semua parti di ay. Nimlek ay mengikiam. Nilajib by Dr. Kanashan, kepada Vice President Dr. Ricky Sington, kepada Joint Secretary kinli ay kata bersidi ban penpoi. Ha ke office ke Chief Minister. Lani menu bak pediang benda kuat kami kata. Tampakan poin sedikit. Bagintip pa the Voice of the People Party kalabuk pa South Prakanda bagi isu and notification bagi isu interview kadang pala orang yang bisa policy. Kata ini kajing temu kajing. Dengan bagi pak dibuang hari kapor. Banon dan siap. Banon punya seorang lagi. Lagi dia muncul. Dia kata kapor ke ibu. Dia muncul dia kata Prakanda. Di bawah sini jangan naik yang start bulan lalu sini rakti bermuncul. Di bawah mana Kristiani, one sini pen ikan. Di bawah sini nation Kibras, Kristian sports. One sini hari pun mentolan. Kita ibu yang setairu lari berkuah ban Kristian. Ya, ke Voice of the People Party kinwan hang dia sendak. Ke Kumbangalang. Kumbangalang ba kajing temu kajungi kedai. Bangin lai panai kene ke city ke bangin apor. Namar bangin ya khot de bhi ki paipa. Ngin hab ban klip himin jur na ya kani kajing bu por kuji lada himin jur nginum le ai amar kani ka kambo pai ba himin jur na me ta por ke bangina bu kublai sibu rabiang nikti saisien begini oring ba gini ki bawane gelat patai kubor ban pni bagi pai ba ki buanang ni ki minjur badai ban isu yang notification hapa sabu prakanta lem kumta ngin sedang dagi program iki ha kabakut jangan ni ke South Prakanta. But ki banlik senran pat ye kini ki arngot kinailam juga parti. Laji khat sangot na preng jongpi bagi lek senran hang tai hagiet kinrung kini bani ai kata ke city. Ngin share up yo ki wonra khobor bha ayu. Lani de khobor senior ngini yang hi. Te ngini up onda ki won pai patang tai ngin saya pra. Tinggal ngek ngam don kam ban batai bniatan. Ya ke reservation policy. Ngangit pila snoto namadon shibun ki bolani kendo ingi kiong pese ba ngila 3F mentala sansnam ngila 3F la sansnam menta kami ke advertisement ar teli ke post but
kamdei yang kadai bet nam tang ini ki para guru temut kini ki san snam bagla trai tref kin dono ya ka kam kartayo kam kalakut sharu kinle dai namar kata dang don mo ke jubab sadagawai pa kanum dan syo dagawai pa ke jubab like dagaba penbek bah dagawai ka bah tungkam kabay biang kabalong proportionate mga tin paring kabanya ha pa ka jingdon pa jongi bat ka jingdon pa jong kini ki para ke jongi bangangit na ka sarkar ka snutho bangi ni wanang ni ngin rai rang ba bangi ni ki persya igani ka jingkuman juga sarkar ngakermen baga sarkar kan haban penkloy bat kan haban le ya ka e ka badai ban le kat bakim pala ban khot leni ban thau ya ka committee ka bakerpang ban penbek ya ka reception policy mardor ka bangi ta ka long badai ban pensange no ban ni ai por sa pura kenta ya bu jimot ya ka por ka bangi bu bat ngin ya ki nagalyang ga jongi baro asika to upai ba wongo ki kinongilam de kinongilam jungi ki senum don mentang ila ami kinongilam pe yu i supai ba pa ni ten lem no denam dena nama kata dei saka pali jo pai ba ban senran ini ban mi pai ba ban peni bangi ai ga jingersian ya ga voice of the people party ngiran dan dang ba sisnam san banai kum ka party Hendrai menta ka dan kecing persang ka ba kraw nakadang ba nakamon kamtam na kitiki party ki basno ba ka VPP ka long ka jing maya ki ban penso to bakla iki pai ba iki babun ki mat rai tang ka we ka banga ko abanong ipi ko ki pai ba tongin long ki ba start nang ni syakmat ngin pek nang nu kata ka thmei kami ka ba kren persya ya ka voice of the people party habala dep collection oh kila i ya ka jingbe jungle air ya ka party VPP baro alai pertapra Odan ponru ki balakwa banyak kun election naga party pra nyo prangot ki buan pan tiket naga way ke constituency ni hap ai tangi way nagi nyo ki prangot kalau ka ba ingi ngimla ban ailut ya baro ki nyo ki pra ndrei ngakerpa lupa kitu ki balawan sya ka party banong baga party PPP ke stang maka ke jingkerman bat ki baong bangani sono bat ka party bat ki pan tiket nangi ngasuker pat tangan ni piong baka party VPP kadega babyang menta kanong rim jongka kadega babyang ki pat ba kilakwa kadega party lada ja baka party kamla ban ai tiket pi wan mi no supat ken mo wan wong pa tu wan ken boleh meruin tu me miong menta ngapan tiket demi tiket sampai nyingi kum kita ngakerpat wat ai bakan long kumta andang ila day kapor banyakon ya election namang ila itu lupang yimla manai tiket ya baro nyol ni prangot na gawai constituency ngina banjit ya kita gikertong giban ni tekum kita kin sami ngakren lupa naman ngatip kan sadon kabakum kata lara kamdan le ongin dokumen kum ka party namar menta ngidon lang tang masnduk tiket minong oh kamlong ka to ka party te ngasngo kamlong galinti ka bade ngikot ya baro bangini trailang Amba baro ni nilai election lut. Ngidar ke benta ke kraw ban segeri ke jekri haki benta ba pher kiba ka parti kala ban penan kami bi kum kita ki samla ni ki ramba ki ba kwa manai ka ketika mon ka ketika diang. De kublai sibun dah nak kumta ni ka por ka jongpi. Bat komba ngila kulari upat ba ngenam sange baniki bat ngi kwa ban penpau hang ni bangi don kam ya ka jingkersan ka ba klan ka jong ki pat ba. Kenang bangin yo ya ka jingjok kenang bangin poi sakatong ngidon kam ban yo ya ka jinggershan jong ki pat ba te den mar ka tara hadin ka safu prakenta lingba kani ka jingalang ni pertai ki nong song snong ki parada ki parasnam ki jingi bakin aya ka ketika man ka ketika diang bakin kot jumot ban mi lada don kam ban mi lada ka parti ka khot lani bani dan benta ka program iki kabaka party kan sapen banasyen ondolakut kata ka safu prakenta nawan ngim kwa bagani ka jing tungkam kan ya sya kumbagalong menta namarkan don ka jingdu nong kabakraw yaki samla watkam ki jing syagani ka dong syagani ka than te kublai sibun nang ta ka por ka jong pi
Malaysia jango ya ke jingwan ke jongpi nginya da ke jing snow scam nginya da ke jing kermen bat nginya da akor ke burung nginya da ke jing shur da ke jing shit kli ma nginya da ke jing shur da ke jing shit kli nginya nin kren ni ki kintin ki badai ban kren nginum kren ki kintin ki basniu ki ba klem akor kata gare ke jing kwa ke jing begini alam ya ke jet menrio hagan ke kenti ke pemerintah ublai un kurku hi paro te gomangalong I Dr. Karachen but I Dr. Ricky Singkan kin lek ban ni ai ke siti harangkat kini ki khat sangut kiba nagaliang jong kinongalam ke legit balik ban sunran mengi ngini apsa sipor ang ni baginon pai nang ni yo kidon kubor ayo banong